Amma namni akka godhatun agarre attention seeker TikTok gubarratti dhalaalin akka godhatun agarre attention uma feeteeti bar akka isii farsan odoo isin hiyyaaddomnetti isinin dhuftii beekamtiin sayyooniin isinin jeekam jettan waan in an keessa dabare wallahi garii isiniifin himaan tiyya gatii qabaadheetii miti an gatiin qabu ifin beeka sadarkaa ga'e muftiin nama gaarii waan ta'eef ustaada keenya jaalatamaa qarree fi qeerroon keessa jaallattu jee malee anin qabu tana isumaaf jee rabbiin isatti haa gaafatu anaa miti garuu du'aayin godha anaa fi isaa fi isinillee rabbi diloowwan teenya cufaatu rabbi nu araaramu ifiin dhufti akkana funyaan qurqur ati tattaaffii godhi caljiiti gama diina islaamaa yoo ta'es ati numa dubbadhu obboleeso numa dubbadhu daawaa waan rabbi sila nu godhi ni dhufti waayu akkana dhufti maallaqa feetanii miila keessan jalatti isinii dhufaa maallaqani miila keessan jalatti warabbil ka'abaan isinin jaaban waan feetan isinummaan niyyadhaadha abuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu honkuta kasallu ala nabi laal ni dhufti tajenne san gaafa tokko bulchaa mu'mintoota Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a nutiga adam taate kunuma taarikaa isiniif odeessu hafiz abu nu'aym tutu hilyatul awliya كتاب إساق ستبدي وابن أساكر في تاريخ دمشق رحمة الله عليه ما رحمة واسعة لبو إساتنا لبون إساتهم هويد إيرتيس هويد إيرتشون بريدا بر مال دين إسلام خدموا دا مالي صلاة سبي بلسيتي هويد إيرتشون فايدان كبو بولا ينكي مال فيتي جيني بيتا فاطمة بنت عبد الملك إسي فولو فيتي جيرو بونتي جارتي ساليا فولو كايور راهيبر amman tana isin kayyoon teessan ammoo daayisfooraa takka lafa dhoytanii deemudha akkasini diin takka lafa dhoytee bakka ameerikaa dhaquu beekta laa inni isiisan faaximaa san waan irraa gaabbeefi qaba isiin tun walaleessituudha shaa'ira haafiza kitaaba rabbii seenaa arabootaa beeti naamusa qabdi safuu qabdi intala colle lubbuun tiyya isiisan nafuudhuu feeteeji rabbiin kanneef jaalawwan kiyya ka islaama eeganaa lubbuun tiyya eegaan isii harkadhe jaartii saalii harkadhe mana naamusa qabuun ammaan tana rahmata rabbiitiin itti fufna sanbooda maal ta'uu fadhe akka kantiibaa ta'uu fadhe madiinaadhaaf jechuudha kantiibaa ta'e madiinaaf eega kantiibummaa ammaan tana harkate khilaafaa feetee kantiibaa madiinaa qofarratti bara Iraq kabirati jiraga Dimash nama birati jir Yaman nama birati cufa isaan irratti khalifa to fadhe gaafa sab muslimni takka sadafa ad-dunya bulchu ture biyya diidani afur jechu jaalowwan kee islaama